Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyiteguye kwica uwasimbuye wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa n'ubundi n'iki gisirikare ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Khamenei ndetse n'abandi bayobozi bahoze bayobora Iran murabyibuka ko biciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri iki gihugu ku itariki ya 28 Gashyantare 2026. Nyuma y'icyumweru ibyo bitero bibaye, kuri uyu wa mbere nibwo inama y'inararibonye muri Iran yatangaje ko Mujtaba Khamenei yatorewe gusimbura se maze yagerwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Mbere yuko icyo cyemezo gitangazwa, ubuyobozi bw'igisirikare bwa Israel bwatangaje ko kuri ubu uri buze gutorerwa wese kuyobora iki gihugu cya Iran nawe azahita yicwa. Ingabo za Israel zavuze ko Israel izakomeza guhiga umuntu wese uzagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse n'uzagira uruhare mu kumuhitamo, bose ngo bagomba kwicwa. Iran ariko nayo iri kurasa muri Israel ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria ndetse na Iraq. Iby'intambara tuzajya tubigarukaho umunsi ku munsi. Gusa reka tuvuge kuri Mujtaba Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei wari umutegetsi w'ikirenga wa Iran wiciwe mu bitero bya Amerika na Israel. Noneho uyu muhungu we akaba yatowe nk'umusimbura wa se. Nyuma yuko Ali Khamenei yishwe, benshi bibajije niba koko umuhungu we nawe yarishwe. Hashize iminsi nta makuru ahari, ariko kuwa kabiri Werurwe televiziyo ya leta ya Iran yavuze ko Mujtaba ari muzima kandi ngo ahugiye mu biganiro no gusuzuma ibintu uko bimeze, ndetse cyane cyane muri ibi bihe igihugu gikomerewe. Gusa nta kintu uwe ku giti cye aravuga ku mugaragaro. Inteko y'inararibonye igizwe n'abantu 88 niyo yemeje ko Mujtaba agomba gusimbura se nyuma yuko ashyinguwe. Bitandukanye na se, Mujtaba yakomeje kuba umuntu utigaragaza cyane, ndetse nta mwanya yigeze afata mu butegetsi. Ntiyigeze yanatanga n'imbwirwaruhame cyangwa se ibiganiro n'abanyamakuru, uretse amafoto y'imake na za video byagiye bitangazwa mbere. Gusa hashize imyaka myinshi havugwa imbaraga afite nk'umuntu w'umwizerwa cyane wa se. Inyandiko z'amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangajwe na Wikileaks mu mpera z'imyaka ya 2000 zimusobanura nk'umuntu w'imbaraga inyuma y'amakanzu, wabonwaga cyane nk'umutegetsi ushoboye kandi w'imbaraga mu butegetsi nk'uko ibiro ntaramakuru Associated Press byabitangaje. Gusa gutorwa kwa Mujtaba gushobora kutavugwaho rumwe. Yitezwe ko Amerika na Israel bikomeza kwamagana itorwa rye. Repubulika ya Kiyisilamu turabyibuka ko yashinzwe mu mwaka w'1979 nyuma y'uko ubwami bwa Shah bukuweho, kandi ingengabitekerezo yayo ishingiye ku kuba umutegetsi w'ikirenga akwiriye gutoranywa kubera ibitekerezo bye ku idini n'ubushobozi bwo gutegeka aho kuragwa ubutegetsi. Ali Khamenei cyangwa Khamenei yavugaga gusa mu mvugo rusange zizimije ku hazaza h'ubutegetsi bw'iyi repubulika. Mu myaka 2 ishize, umwe mu bagize inteko y'inararibonye yavuze ko Khamenei atarashyigikiye igitekerezo cy'uko Mujtaba yaba umukandida kumusimbura. Icyakora Khamenei ubwe ntiyigeze avuga ibi mu ruhame. None Mujtaba Khamenei yaba ari muntu ki? Irangamimerere ryerekana ko yavutse ku itariki ya 8 Nzeri mu mwaka w'1969 mu mijyi yo mu majyaruguru ya Mashhad. Umuhungu wa kabiri wa Ali Khamenei mu bana 6. Akaba yarize amashuri yisumbuye mu ishuri ry'idini rya Alavi School i Tehran. Ku myaka 17 Mujtaba yari mu gisirikari cy'intambara ya Iran na Iraq nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru muri Iran. Iyo ntambara mbi cyane yamaze imyaka 8 yanatumye ubutegetsi bwa Tehran burushaho kwishisha Amerika n'inshuti zayo z'iburengerazuba zafashaga Iraq. Mu mwaka w'1999 Mujtaba yagiye i Qom, mu mujyi mutagatifu wo mu ishami ry'Abashiya muri Islamu, ajya gukomerezayo amasomo y'idini. Kugeza icyo gihe ntabwo yambaraga umwenda w'abakuru mu idini, kandi ntabwo bizwi neza impamvu yageze ku myaka 30 atarinjira muri iyo seminari, mu gihe ubusanzwe abandi bayijyagamo mu myaka y'ubugimbi. Uyu mu minsi ya vuba aha, ibinyamakuru bimwe na bimwe n'abategetsi bari hafi y'ubutegetsi bukuru muri batangiye guhamagara Mujtaba Khamenei Ayatollah, izina ry'umukuru cyane mu idini. Muri za seminari z'iri dini, urwego rwa Ayatollah n'inyigisho zo ku rwego rwo hejuru bifatwa nk'ibyerekana ubuhanga n'ubushobozi, kandi ni ibisabwa by'ingenzi
mu gutoranya umutegetsi uzakurikiraho, ariko hari ibitandukanye byabaye mbere. Ali Khamenei yazamuwe vuba vuba ku rwego rwa Ayatollah ubwo yabaga umutegetsi w'ikirenga wa kabiri wa Iran hari mu mwaka w'1989. Iri zina rya Mujtaba ryaje bwa mbere mu mboni za benshi mu matora ya perezida muri 2005, aho uwayatsinze ari Mohamed Ahmadinejad uzwi nk'umuhezanguni wari ukunzwe icyo gihe. Ibitangazamakuru byinshi bisubiramo ibaruwa ifunguye yandikiye Khamenei uwaharaniraga impinduramatwara witwa Mehdi Karoubi yashinjije Mujtaba kwivanga mu matora akoresheje abasirikare ba RGC guha amafaranga imitwe y'idini wifashe Ahmadinejad gutsinda. Hashize imyaka 4 Mujtaba yongeye kuregwa ibirego nk'ibi nanone. Kongera gutorwa kwa Ahmadinejad kwateye imyigaragambyo ikomeye mu gihugu yiswe Green Movement. Bamwe mu bigaragambya basubiragamo amagambo yamagana ko Mujtaba yazasimbura se ku butegetsi bw'ikirenga bwa Iran. Mustafa Tajate wari minisitiri wungirije w'ubutegetsi yavuze ko aya matora ari kudeta kuri komisiyo yitegura y'amatora. Uyafunzwe icyo gihe imyaka 7, ibyo ashinja ko byakozwe ku mabwiriza bwite ya Mujtaba Khamenei. Abakandida babiri baharaniraga impinduka, Mir Hossein Mousavi na Mehdi Karoubi, nabo bafungiwe mu ngo zabo nyuma y'amatora muri 2009. Muri Gashyantare 2012 Mujtaba yahuye kandi asaba Mousavi kureka kwigaragambya nk'uko ibitangazamakuru byinshi byagiye bibyandika. Benshi biteze ko Mujtaba azakomeza politike za se z'amahamakazi. Bamwe babona ko umugabo wapfushije se, nyina n'umugore we mu bitero bya Israel na Amerika ashobora kutazigera yunama imbere y'igitugu cy'ibihugu by'iburengerazuba, gusa akazagorwa n'inshingano zikomeye zo gukomeza kubaho kwa Repubulika ya Kiyisilamu no kwemeza rubanda ko ari we muntu nyawe wo kuyobora iki gihugu. Ubushobozi bwe mu gutegeka ntiburasuzumwa, kandi ibitekerezo ko Repubulika irimo guhinduka ingoma iragwa bishobora gutera rubanda kutishima. Nyuma yo gutorwa, Mujtaba ubu ni umuntu higwa cyane, kuko Minisiteri y'Ingabo yavuze ko uzasimbura Ali Khamenei wese azaba nta kabuza ari intego yo kwicwa, kuko twabitangiriyeho ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icya Israel biri gukubita agatoki ku kandi bashaka kumwivugana. Ibya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel murabona bizarangira gute? Ese uyu Mujtaba nawe yabazivuganwa vuba? Iyi ni The Zoom TV 24. Uturakanda subscribe na comment kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru nk'aya n'ibyegeranyo nk'ibi bitandukanye utasanga handi. Twishimira kubana namwe. Bye.